Ne var aklında? Rezaletin tadına baksın bir süre. Kayıt terk edin. Yıldız Kordağlı. Aşk derdine hiçbir çare gelse derim, çekilmez bir hale gelme. Onu İstanbul'a kaçıracağız. Planınız gerçekleşmezse Aman olmaz imiş. Ağam Yıldız'ı jandarma aldı. Melek Hanım şikayet etmiş. Düşme. Melektir. Kordalların ovası melek. لإنقاذ وحياة أشر اضطر سرحات أغا إلي العودة إلى غرفة العمليات. أصابع آشر بالرصاص نقل إلي المستشفى ولكن لا يوجد جراح. فصراحات اضطر ألي هو اللي يعمله العملية بعدما سب الطب. ملك بتدخل يلدز السجن.